I'm completely amazed. I don't know why I haven't been here before. I think the image that people give to us in the West of Russia is completely wrong. Russia is wonderful. Uyu musaza ubona ni papa Elon Musk, nawe akaba yitwa Elon Musk. Bamwe bati yakurikije se, abandi bati imfura igenda nkaze, abandi nabo bataho ryigeze ndirihava ndabari faranga. Burya nawe wari umujijita faranga utoroshye. Dore ibintu bitangaje utigeze ubwirwa kuri uyu musaza papa Elon Musk, ndetse yo bimwe na bimwe bifatwa nk'ibisebetse. Ese waba uzi yuko uyu mugabo ari umunyafrika wuzuye ndetse uvuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo? Ese waba uzi yuko Elon Musk ari umunyafrika? Gusa nanone inkuru ituzanye ya mbere y'ibyo byose ni ukuntu byatangaje abantu benshi kumva papa wa Elon Musk ari gushima Uburusiya bikomeye, abushimagiza kandi bizwi neza yuko Uburusiya ari umwanzi wa Amerika. Ubwo ibi bintu byasize mu nkaki ikaze. Se wa Elon Musk yavuze ko bizagorana kubona umujyi ku isi uteye imbere nka Moscow. Elon Musk se w'umunyemari akaba n'umujijita Frank Elon Musk, ndetse muri iyi minsi utari gucana uwaka na Donald Trump, yashimagije umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow, agaragaza ko uburyo usa neza bizafata imyaka myinshi kugira ngo n'indi mijyi ibisa nk'uko usuba. Umubyeyi wa Elon Musk yabigarutseho ubwo yari yitabiriye inama izwi nka Future Forum 2050 itegurwa n'ikigo cyo mu Burusiya kizwi nka Tsargrad Institute, yiga ku iterambere ry'iki gihugu ndetse n'uruhare rwayo mu iterambere ry'isi. Uyu musaza Elon Musk yumijwe cyane n'uburyo Moscow imaze gutera imbere ku rwego ruri hejuru, ndetse iteye imbere ku isi ayigereranya na Roma ya kera ku buryo yafatwaga nk'umurwa w'isi. Ati ubwo nageraga aha ibintu nabonye bwa mbere n'uburyo aha hantu hateye imbere mu nguni zose. Ni umujyi uteye imbere ku buryo wawugereranya na Roma ya kera. Nigeze kubwira umuntu kera nti uyu ni umujyi wa mbere ku isi uteye imbere, ni umujyi wataye indi cyane mu iterambere. Uyu mukambwe wageze mu Burusiya bwa mbere yatunguwe n'uburyo ibyo yabwiwe ku Burusiya bitandukanye n'ukuri yiboneye. Yerekanye uburyo umwana ukivuka wo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi atangira gutozwa uburyo Uburusiya ari ahantu habi cyane, mbese kwa shitani wa mugani w'abanyamadini. Ataba bakubwira ko Uburusiya ari ahantu habi cyane, umwijima, aho buri muntu wese aba ashaka kwicwa. Bakubwira ko bidashoboka ko aba mu Burusiya mu buzima busanzwe. Yakomeje avuga ko bene uwo mwana wavukiye mu bihugu byo mu burengerazuba abwirwa ko iyo umuntu akoze cyangwa se akavuga icyo badashaka bamushyira imbere y'imbaga bakamurasa bose babireba. Ati cyakora si byo rwose, nageze aha ntacyo nabaye, nazanye n'umukobwa wanjye Alexandra Musk, ni inshuti yanjye. Akigera hano yakira ubutumwa bw'abasaza be bumubuza kuza hano, bamubwira bati ku mpamvu zose zabaho ntujye mu Burusiya. Elon Graham Musk w'imyaka 79 yavukiye i Petroli hari muri Afrika y'Epfo. Ni umuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga, akaba n'umushoramari, ndetse yigeze no kujya mu bya politiki. Afite abana 7 bakomoka ku bagore 3 batandukanye. Elon Musk yagaragaje uburyo bizagorana kugira ngo indi mijyi iyo ari yo yose ku isi itere imbere nka Moscow, ndetse ibintu byatunguye benshi. Kandi nanone Elon Musk yanyomoje abasebye Uburusiya bavuga ko ari ahantu habi umuntu wifuza gutura atekanye. Reka tugaruke nanone mbere ko nkubwira ku mateka ye, reka mbaze nkubwire bya bintu bitangaje cyane ndetse rimwe na rimwe bisa n'ibisebetse. Ikintu cya mbere gisebetse nuko yabyaranye n'umukobwa we wo mu muryango. Mu mwaka wa 2017 Elon Musk yemeye ko yabyaranye na Jana Bezwidenot, umukobwa w'umugore yari yarashakanye nawe mbere. Bivuze yuko atari se ariko yari umukobwa w'umugore we. Jana yari afite imyaka 4 gusa igihe Elon yatangiraga kubana na nyina, nyuma baza kubyarana abana 2. Elon Musk yagize ati, "We are on earth to reproduce. If I could have another child I would. I can't see any reason not to." Turi ku isi kugira ngo twororoke. Iyo nshobora kongera kubyara undi mwana nari kubikora, nta mpamvu mbona yatuma ntabikora. Uyu ni papa wa Elon Musk, ariwe Elon Musk. Ibi byateje impaka ndende n'ibitekerezo bikomeye ku mibanire, indangagaciro, imyitwarire, ndetse bivuga ko byasharije umubano we n'umuhungu we Elon Musk. Twikomereza ibindi bintu biteye amatsiko kuri Elon Musk. Papa w'uyu mujejeta faranga
uyu musaza yigeze kurasa abajura babiri barapfa. Mu gihe kimwe muri Afurika y'Epfo Elroy yishe abajura babiri bari binjiye mu rugo iwe. Bikaba byaramuteye kumvikana nk'umuntu wihagararaho ariko kandi utagira impuhwe abanzi be. Ikindi kandi yari afite ubukire bwinshi mbere ya Elon Musk. Yari umwubatsi w'inyubako n'umukanishi w'indege, ndetse anavuga ko yigeze gutunga imitungo myinshi cyane harimo n'amazahabu yewe n'amatoni menshi y'iby'agaciro. Yigeze kuvuga ko Elon Musk yamubereye impamvu yo kuticuza, ariko nawe atamwemeraga 100% kubera imyitwarire ye yo kwikunda cyane. Ubwo bwari ubuzima butavugwa ndetse kandi butavugwaho rumwe bwa se wa Elon Musk, ariwe Elon Musk. Reka dukomeze ubundi nkubwira amateka ye arambuye y'uyu musaza waje kubyara icyamamare bigeze hariya, ndetse akaba n'umwenyemari cyangwa se nyirimari. Uyu musaza Elon Graham Musk wavutse kwa 25 Gicurasi umwaka w'1946. Umugabo ukomoka muri Afurika y'Epfo, akaba umucuruzi, umunyapolitiki ndetse n'umukuru w'umuryango wa Musk. Yabaye umujyanama muri komite y'umujyi wa Petrolia kuva mu mwaka w'1972 kugeza mu mwaka w'1983. Akaba yaranabaye umwe mu bagize ishyaka rya Progressive Federal Party hagati y'umwaka w'1980 n'umwaka w'1983. Harivamo nyuma y'amakimbirane ya politiki. Nk'umucuruzi kandi yakoze nk'inzobere mu by'ubwubatsi bw'imashini, mechanical engineering, yubaka imitungo itandukanye, kandi yashoye imari mu bikorwa binyuranye harimo no gucuruza amabuye y'agaciro ya emerald. Twigarukira mu buzima bwo mu rugo. Elroy yashakanye na Maya Hardeman mu mwaka w'1970, babyarana abana batatu, Elon Musk, Kimbo ndetse na Tosca. Maya bamusabye gatanya mu mwaka w'1979, avuga ko yakorerwaga ihohoterwa. Nyuma yaho Elroy yarongoye abandi bagore babiri, abyara abandi bana bane. Umuhungu Elon Musk ufatwa nk'umuntu ukize ku isi kurusha abandi, yamwise umuntu mubi cyane. Ese ubundi ubuzima bwe bumeze bute? Reka dukomeze tubwinjiramo. Elon Musk yavukiye Petrolia ku babyeyi Wara ndetse na Cora Amelia Musk Robinson. Aha ni kuwa 25 Gicurasi muri 1976. Se yari umunyafurika y'Epfo, naho nyina ari umwongerezakazi. Yize kandi muri Clapham High School, aho yahuriye bwa mbere na Maya Hardeman, ndetse baje no gushakana mu mwaka w'1970. Umuryango wabo wari utuye Petrolia, aho Maya yakoraga nk'umuganga mu byerekeye imirire ndetse n'umunyamideli. Ndetse n'umwana wabo Elon Liv Musk niho yavukiye kwa 28 Kamena mu mwaka w'1971. Izina Elon rikomoka kuri sekuru wa Maya, naho Liv kuri nyina wa Maya. Ese ubundi kariyeri ye yaje guhura ite n'ubucuruzi? Reka tubirebe. Ku wa 9 Werurwe mu mwaka w'1972, Elroy yatorewe kuhagararira agace ka Sunnyside muri komite y'umujyi wa Petrolia nk'uwigenga. Naho mu mwaka w'1980 yinjiye mu ishyaka rya Progressive Federal Party, imwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu matora yo mu mwaka w'1981 yari umukandida w'iryo shyaka, ariko muri 1983 arisohokamo kubera kutumvikana ku bijyanye n'ivugurura ry'itegeko nshinga. Ikinyamakuru cya leta Die Burger cyabaye nk'icyamushimagizaga kubera kwitandukanya n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Elroy mu mashuri yize electromechanics muri kaminuza ya Petrolia. Yakoze nk'umujyanama mu bwubatsi n'ingufu z'amashanyarazi, yubaka amazu, inzu z'ubucuruzi, ibibuga by'indege. Yagize ubucuruzi bukomeye bujyanye no kubaka inzu, yewe izibiro nizo guturamo. Harafite iduka ricuruza ibice by'imodoka cyangwa se pièces de rechange, imigabane muri mine y'amabuye ya emerald, ndetse n'inzu nini cyane muri Petrolia. Maya avuga ko ubwo batandukanaga mu mwaka w'1979, Elroy yari atunze inzu ebyiri, indege, imodoka 5 zihenze yewe ndetse n'ikamyo. Naho mu ntangiriro z'umwaka w'1980, Elroy yubatse lodge mu ishyamba rya Trimbavat Game Rivers yakiriragamo ba mukerarugendo. Mu mwaka w'1986 yabonye uburenganzira bwo kugura amabuye ya emerald aturuka muri mine 3 zo muri Zambia, nubwo atari nyirazo ku mugaragaro. Yabwiye Wara Isaacson ko iyo yandikishijeho imitungo muri Afurika y'Epfo mu icyo gihe abirabura bose bakwangaga. Yigeze kuvuga ko mu gihe Elon Musk yakuraga, ati twari dufite amafaranga menshi ku buryo no gukinga umuryango byagoranaga.
Reka turebe kandi yigeze kuvuga ku bijyanye no gutanga inkunga kuri Elon Musk umuhungu we. Nk'uko bivugwa mu gitabo Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future cyasohotse mu mwaka wa 2015. Elon yahaye Elon na Kimba amadolari 28,000. Mu mwaka wa 1995 batangira Zip2, ariko Elon Musk abarabihakana. Muri 2025 politiki yaje kuzamo ibitangaza. Mu kwezi kwa Mutarama 2025, Elon yavuze ku miyoborere yo muri Afurika y'Epfo yagiye ihungabana. Yashyigikiye kandi Muskit, ifaranga rishingiye ku mafoto cyangwa se meme coin. Avuga ko ari bwo buryo bwo gukusanya miliyoni 200 z'amadolari zo gushyigikira Musk Institute. Mu kwezi kwa Gashyantare yakoresheje telefone hagati ya Elon na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa baganira ku ngaruka za politiki za Donald Trump ku gihugu cyabo. Mu kwezi kwa Mata, Elon yashimagije Perezida Vladimir Putin avuga ko kuba ataramwemeraga byarubujije, ndetse yemeza ko umuryango we wose ushyigikiye Putin. Naho mu kwezi kwa Kamena 2025 yagendereye Ram Mandir Yadoya hani mu Buhinde, agendana n'umukobwa we Alexandra n'ubundi, akavuga ko ari ikintu kiza cyane yakoze mu buzima bwe. Yanagizwe umujyanama mpuzamahanga w'ikigo cy'Abahinde Sabotage Power Systems. Yitabiriye kandi Forum of the Future 2050 i Moscow, yari yakoranyijwe n'uruhande ruvuga rumwe n'Uburusiya ruyobowe na Konstantin Molofev, hamwe n'abandi barimo Sergey Lavrov, Jeffrey Sachs ndetse na Alex John. Kwinjire neza muri bwa buzima bw'ibanga. Mu mwaka wa 1979 we na Maye baratandukanye, aho Maye yavuze ko yakorerwaga ihohoterwa nko kumukubita no kumutera ubwoba. Yigeze guhungira mu baturanyi ubwo Elon yamushakaga afite icyuma n'umupanga. Mu myaka ya 1990 Elon yari afite imyaka 45, yashakanye na Heidi Bezwidenon wari ufite imyaka 25, babyaranye abakobwa babiri. Muri 2018 byatangajwe ko Elon yabyaranye n'umukobwa wa Heidi witwaga Jana Bezwidenon. Uwo yari umukobwa yareraga kuva afite imyaka 4. Muri 2022 mu kiganiro n'ikinyamakuru The Sun, Elon yatangaje ko we na Jana babyaranye undi mwana. Nk'uko ikinyamakuru People cyabitangaje muri 2022, Elon Musk afite abana 7. Reka bashimire mwese twabanye muri video. Niba ugiye gukanda subscribe ndetse nakongera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Yabikira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Mwibutsa kandi ko nyirizina n'ingiye umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasugongera ku muco ndi ntori dacogura umuhamya bintu n'imigambi. Ndinyira amatwi mva byose nyirinyesha usanga hose ndi nkubida ushendinga ndisanyeganyega ndubugana rw'amagambo ndindirimbo y'isoko n'amasunzu. Umunyangeso nk'inyange, umunyamutima w'ingabo za Kirimo. Intori itarambirwa, indagendwa itarunduka, isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga ukuri ngende Plava, iyi Plava TV. Dore muri video y'ubutaha.